Mekте болсоғусын аттап келгенде жетеледің билим көзді жарық күндөргө атапа деп жаздырып анан окуту адамга сын таныткан сен болдуң алипе сенсиң алипе Кымбаттуу мугалимдер, бүгүнкү 1-Б классыбыздын отурайган кыздарыбыздын кош атпе байрамына кош келипсиздер. Анда ата-энелер ушунчалык келипсиздер, колдоп, коштоп турабыздар. Балдарыбызга жагымдуу маанай мотивация берип, шаңдуу отуруп бериңиздер. Анда биз ар тамгасын үйрөткөн, ар тартуу менин эжекем, тып-тыйып басса жарашкан, билимдүү менин эжекем деп биз Зейнеп эжекебиз жанында бүтүрүп жаткан, ар тамгасын бүтүрүп жаткан классыбызды, 1-Б классыбызды чактырып алабыз. Колча коштоп туруңуздар.
barçanızды чакырып алдык. Эми иш-чараны ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын гимнини жагырат. Молодец. Биздин бүгүнкү иш-чарабызды ачып берүү үчүн номер 46 Албек Дапка атындагы негизги жалпы билим берүү негизги мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Жаанбаева Нурбечкеде. Саламатсыздарбы, урматтуу ачелер, мугалимдер жамааты, баарыңыздарды бүгүнкү Альпе майрамы менен куттуктаймын. Ошол балдардын аркасынан келип алган ачелер, куш келипсиздер. Бүгүн биз 1-Б класстын Альпе майрамында отурат экенбиз. Эң биринчи эжекеси Кенжебай абызын ишке ден соолук, узун өмүр, дайыма талыкпай жаш жетинчектерди уяган жүрөсүнө тилектешпиз. Ушул 1-Б класстын окуучулары бүгүн биз Альпени аяктап отурабыз. Ошол Альпеден биз 36 тамганы тааныдык, жазган үйрөндүк, окутууга ырларды жаттадык. Бүгүн силердин майрамы менен дагы бир жолу силерди куттуктаймын. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар узун болсун, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ушул балдардын аркасынан дайыма келип, мугалимдерди дем күч берип жүрөңүздөр. Бүгүнкү иш-чараны ачык деп жаралайбыз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, ата-энелер жана мугалимдер жамааты. Мына бүгүн биздин мектепке биринчи кадамын таштап, тамгаларды үйрөнүп, алгачкы жолу ручкаларны кармап, жазганды үйрөнгөн биздин отурган бөбөктөрүбүздүн бүгүнкү Альпе майрамына кош келипсиздер. Балдар, бүгүн биздин Альпе майрамыбыз. Альпе майрамыбызга рахматыбызды айтабызбы? Андай эмесе биз Альпеден жаттаган тамгаларыбызды, ырларыбызды, макалдарыбызды айтып берген аябызбы? Анда азыркы кезекте Софияга беребиз. Sayın okul başkanım, 36
Bugün bizde çok bayram, Ali benim bayramı. Bilim benim bilimdi, uçuk dura kaymağı. Ballar bizim alfayette kanca damarımız var? 36 damarım var. Canlarlık mı? Annemize 36 damarım var. Canlarlık annemize biliyor olmaz. Kameram Yeni canlılar, bugün uçta var, yeni burada canlılar. Yine olabilir. Yatağına bakın, ders yolu kapalı, camcı da yasalar. kameram qarab aytdilar. Kelek canlılarcı, damara maşalar, çok tezveceğini, çok eceğin kadar. Sokakta maşalar, sokakta yürüyor, zengin babamla. Nereye gidiyor, bileri gidiyor, o kafalar, ne bileyim. Yorum ben bana başlar. Yılbaşında böyle sen de sen de yaparız. Yemir kanlat, her hayvanlar tutamaz zaten. Başkalı şey olur da satlar ve neyle olsa bakteriyen kitapçasına. Ne bayası? Oyuncaklar. Işık. Mağlar.
Rüsteke öterim. İlanmaz kolluğumu, aşkı sözlükümü. Uşudan bazakalar, çokta giyim tadalar, şarkılar kaygıracaksa, bular candan kalkalar. Şuradan kolduğum, şuradan şarkı, çatalın yüzünden şarkı çıktı şarkı. Öyle heyecanlan, çıtaması denizden, çizim borçlu olur, çömle yetmağına. Yemeğe bu gibi bir tane katalım. Bu yazının çık çımırlı bayramı. Yemeğe hoşçakal, yakamazsı da bakarak yapmayı yaptaylarını, yakamazsı da yaptılar. Bile kız, bile yenge necesin, oynaca yet oyna kız, oyna necesin demekçe, hazırda kesekli ballardan birine veririz. Thank you.
Alpey'den sana. Jadi gimana ada kamu? Azamatsızlar balдар, biz sizlerге bundan daha жақсы көп оқылғанды жана сулуу жазганды каалап кетебиз, балдар. Андай эмесе биздин апаларыбызга кыскача гана оюнубуз бар, ошого бир аз көңүл буруп коесуздар. Эмиски жокпу? Бар, балдарыбыз бар. Силердин балдарыңыздар, менин да балдарым. Карактагыңыздарчы? Azamatsızlar, azır emesem en karab göreyne, oğa bulardı kızı balanlığı, Safiya kızınlığı, Sumayanlığı, Ayrılan'ın gözü, Fatıma'nın gözü, Nurdarsı'nın, Ayrıkan'ın, Mesemliği, Manası, Kalbica, azamatsızlar, Cumanay, azamatsızlar. Kalan balarımızın atemeleri kelgen yok, tura düşünüyoruz. Azamatsızlar var, gözlerinin tanımadığınızı. Thank you.
Hakim deyen ırga bersek.
Жаанбаева Нурила эжемиге берели. Bugün biz birinci bir klasının şahsına ruhumu okuyan bağlarımız biz birinci klas savunmacılığı Çatanlılarla ve biletleri son derden katmak etkiler. Böylece ikinci klaslarında жақсы оқып, егіктірде жетеміз. Ошол биринчи класска окусан жазган окуган үйрөнгөнү үчүн ар бир окуучу өзгөчө менен бири сулуу жазат, бири жакшы окуйт, бири тартиптүү, бири адептүү, бири жоопкерчиликке эрежи. Ошол жыйынтыктап диплом менен окуучулар сыйланат. Номер 6 картадагы жалпы билим берүү мектебинин birinci bir klas okuyucusu Abdülkadirov Esef'i gelecek vatandaşlar Ali Bey gibi ayakta için silalar. 36 kampanlı boyunluk çürük caddadır. Emi başına gidetti. Eşitlerin atladığı için eserek sevdiği diplom ile okutuktaydı. Azamatsızlar şoklarına. Şunlarla diplom ile Abdülkadirov Alihan. Abdülbakirova Saliha. Gayipova Ayluna. Onu biliyordun ha? Şunları diplominin Cenayla Sumaya. Azamatsın. Şunları diplominin Jogosov Beyazat Sinan. Ha? Şunları diplominin İsrailcanova Urkiya Sinan. Azamatsız da olur. Hamzaya Cumane Sinan. Azamatsız şoklarına. Kadırova Manas Sinan. Kadırova Olmaz. Azamatsız diye şöyle birinci. Şunları diplomu Muhammed Zayov Mustafa Sinan. Azamatsız formamızı çekiyorlar. Naşanbayova Fatima Sinan. Naşanbayova Diana Sinan. Rayımcanov Adil Siladat. Fazilcanov Alihan Sinan. Yamanlayım çok. Gülkoycu bir. Biliyoruz. Suymayova Khayija Sinan. Azamatsız Halica. Tuykulov Murdas Sinan. Onu biliyorduk abla. Toyçubekov Nuruyman Silanat. Söz başta. Turgunaliyev İshak Silanat. Gel. Zamazıkla son cırıştırıp. Taşkolova Sankia Sinan. Sonumuzda Şakşaklı'da da var. Sharipov Nurullah Sinan. Hurmatlı okucular, şu algan diplomlar kutlu olsun. Gelecekte maksat bilen kıramtaşlara buyurursa sizlerden biz köp iyilikler tutuyoruz ha. Жақсы okuyoruz. Alife bayramı daha bir yol kutlu olsun. Анда эмесе биз балдарыбызды тарбиялап, чоңойткон ушул күнгө жеткирип, өздөрү үйдө да көмөк көрсөтүп жардам бергени үчүн биз ателер комитети Айсулуу эжекеге жооп берип сөз берип коесуң. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар. Бүгүнкү Алипе майрамыңар куттуу болсун. Баардыгыңар татынакай болуп, сулуу болуп, абдан кооз кийинип келипсиңер.
баатыңады майрама менен ушул эжекесиге Бүзейнеп эжекесиге терең ыраазычылык билдиребиз. 1-Б класстын ата-энелеринин атынан эжекеси биздин балдарыбызды соксонун кылып, сулуу кылып, жакшы кылып окутканы үчүн Бүзейнеп сага терең ыраазычылык 1-Б класстын ата-энесинен сени куттуктайбыз. Algaçkı appak barak defteri esimde ejekeler mektebim jetelep koldan alıp gülün alıp altın apam birge barıp açılıp mektep eşik bilim beşik bir gün anan birinde eşip жазсан окуган мектебим эч бир эсимден кетпедим танбас курбулар досторум издеп сезерге жетпедим саналып күндөр өтүп коштошуп сагынып миң жылдарга достошуп бактылуу кандай убак жаштык курак көз алдымда өтөчү бак өрүлгөн жылдар узак өттү узап желдей учуп мезгил сызап